twongeye kubaha ikaze kuri Trade News rero aho tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho muri aka kanya rero icyo twababwira cyo ku makuru y'ikubitiro nuko M23 ndetse na FRDC bikomeje imirwano mu birunga, aho iyi nkuru turi kuyikesha Bwiza TV, aho iri kubikurikirana 5 kuri 5 uko amakuru ya M23 aragenda arushaho kugenda acicikana. Turagenda tuyabagezaho kumwe imirwano iri kuyihuza na FRDC ariyo Republika Demokarasi ya Kongo, akaba ari igisirikare cya RDC. U Rwanda rero na Turkiya byasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu nzego zirimo itangazamakuru n'igisirikare. Iyi ni inkuru rero turi gukesha igihe.com, aho u Rwanda na Turkiya byasinye amasezerano y'ubufatanye mu nzego enye zirimo itangazamakuru n'itumanaho, iperereza ku manuka n'ibibazo bikomeye by'indege za gisivile, radio na televiziyo n'ikoranabuhanga mu gisirikare. Ni amasezerano yasinywe kuri uyu wa 23 Mutarama 2025 ubwo perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan yakiraga Paul Kagame wari mu ruzinduko muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa hagati. Perezida Kagame na madamu Jeannette Kagame bageze muri Turkiya kuwa 22 Mutarama 2025 mu ruzinduko rw'akazi, basuye ahantu handukanye, aho basura ahantu hatandukanye, aho basuye abanashyira indabo ku mva ya Mustafa Kemal Atatürk ufatwa nk'uwashinze Turkiya, akaba ari nawe wabibereye perezida wayo wa mbere nyuma yo kubona ubwigenge. Yayoboye Turkiya kuva mu 1923 kugeza igihe yapfiriye muri 1938. Perezida Paul Kagame yavuze ko isinywa ry'ayo masezerano y'ubufatanye ryerekana ubushake bw'ibihugu byombi bwo kurushaho gufatanya. Yagize ati kandi ni ikimenyetso ku Rwanda na Turkiya byose birangajwe ishinga no gushaka amahirwe y'ubufatanye. Isinywa ry'aya masezerano ni ikimenyetso cy'iyi ntumbero dusangiye mu kurushaho gufatanya. Perezida Erdogan yatangaje ko ibyari agaciro gakomeye guhura n'inshuti ye Perezida Paul Kagame. Yagize ati byari iby'agahebuzo kuri nge kwakira inshuti yanjye magara Perezida Paul Kagame mu ruzinduko rwa mbere rw'akazi rw'umukuru w'igihugu uturutse mu Rwanda agiriye mu gihugu cyacu. Uruzinduko rw'uyu munsi rufatwa nk'indi ntambwe nshya mu guteza imbere ubufatanye bw'impande zombi. Perezida Erdogan yavuze ko nyuma y'ifungurwa rya za ambasade z'ibihugu byombi muri buri gihugu, ni ukuvuga gufungura iya Turkiya mu Rwanda n'iy'u Rwanda muri Turkiya bikozwe muri 2013 no muri 2014, umubano w'ibihugu byombi wakomeje gutera imbere umunsi ku wundi. Yagize ati ubucuruzi hagati y'impande zombi bwari bufite agaciro kugera kuri miliyari 1 y'amadolari y'Amerika mu myaka ya 2000, ubu rukaba miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika. Igezwemo uruhare n'ishoramari ry'ibigo byacu. Perezida Erdogan yavuze ko we na Perezida Paul Kagame baganiriye ku buryo butandukanye bugamije guha imbaraga ubufatanye bw'ibihugu byombi mu bucuruzi, ishoramari, guteza imbere ingufu, uburezi, umuco, ibijyanye n'igisirikare ndetse n'ubushakashatsi. Perezida wa Turkiya Erdogan kandi yanagarutse ku bibazo by'umutekano mu karere k'Iburasirazuba bwa RDC, avuga ko igihugu cye gishyigikiye inzira y'ibiganiro mu kugarura umutekano mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo, ndetse yizeza ko igihugu cye cyiteguye gutanga umusanzu wose gisabwa kugira ngo amahoro agaruke mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Erdogan wa Turkiya yavuze ko
Turkiya iri gutera imbere umubano wayo na Afurika binyuze mu buryo bunoze ndetse bushingiye ku bufatanye bw'ibigo bw'impande zombi, byose bigashingirwa kuri politike y'iki gihugu ijyanye no gufatanya na Afurika. Ni politike kandi iyo yavuze ko ishingira ku gushakira ibisubizo by'ibibazo Afurika ihura nabyo, akavuga ko igihugu cye cyiyemeje kugira uruhare rutaziguye mu kugarura Afurika itekanye ndetse iteye imbere hashingiwe ku bufatanye bw'ingaro bw'impande zombi z'ibihugu. Ati tuzirikana umusanzu ukomeye u Rwanda rutanga mu kwimakaza amahoro n'umutekano muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse no ku karere k'ibiyaga bigari. Twizeye ko ibibazo by'umutekano muke uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizakemurwa mu buryo bw'amahoro dushingiye ndetse twiteguye gufasha inzira y'ibiganiro Angola ibereye umuhuza. Yavuze ko Turkiya yiteguye gutanga ubufasha bwose busabwa mu gihe impande zombi zigaragaje ubushake bwo gushaka igisubizo cy'iki kibazo. Bizagira uruhare mu kugarura amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati nizeye ko ibiganiro by'uyu munsi ndetse n'amasezerano twagiranye bizagira akamaro ibihugu byombi. Perezida wa Turkiya Erdogan yakiriye Paul Kagame uri mu ruzinduko rw'akazi muri Turkiya, baganira ku ngingo zitandukanye zijyanye no guteza imbere ubufatanye bw'impande zombi. Perezida Paul Kagame na mugenzi we Erdogan wa Turkiya nibo bayoboye umuhango wo gusinya amasezerano y'imikoranire hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Perezida Kagame Paul yakiriwe Ankara muri Turkiya na mugenzi we Erdogan. Bivuze ko rero amakuru yacu tugumye tuyabagezaho 5 kuri 5 nkuko mubyifuza. Icyo usabwa no gukora no gukora subscribe kugira ngo tugume tubagezaho amakuru agiye ari kuvugwa hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse muri rusange no mu Rwanda rwacu, tukabagezaho amakuru ku gihe kandi amakuru aba yizewe. Tubibutsa ko rero muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera imirwano ishyamiranyije impande zombi, aho FARDC na M23 imirwano ikirimbanyije kugeza aya masaha. Turugoma tubakurikiranire amakuru arambuye turayabagezaho 5 kuri 5, aho tugiye gukomereza amakuru yacu, aho bivugwa ko Pasio yongerewe amafaranga. Wakiraga 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda hazajya habwa 92,710 by'amafaranga y'u Rwanda ya Pasio yongerewe. Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 17 Mutarama 2025 yemeje iteka rya perezida ryongera umubare w'amafaranga ya Pasio n'ay'ibyago bikomoka ku kazi atangwa n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB. Itangazo rya RSSB ryasohotse kuri uyu wa 24 Mutarama 2025 ryerekanye impinduka ku mafaranga agenerwa abari mu kiruhuko kizabukuru n'ingoboka y'ibyago bikomoka ku kazi guhera muri Mata 2025. Mu mpera za 2024 nibwo RSSB yatangaje izamuka ry'umusanzu w'ubwiteganyirize ku mukozi no kumukoresha ukava kuri 3% umukozi yatangaga hakajya atanga 6%, umukoresha nawe bikaba uko yose hamwe akaba 12% avuye kuri 6% guhera muri Mutarama 2025. Uretse ibyo kandi guhera muri Mutarama 2027 igipimo cy'umusanzu w'ubwiteganyirize kizajya kiyongeraho 2% buri mwaka kugeza muri 2030 ubwo kizaba kigeze kuri 20%. Icyo gihe RSSB yatangaje ko izo mpinduka zabaye hagamijwe kongera amafaranga abari mu kiruhuko kizabukuru bahabwaga, kuko ayo bahabwaga muri iki gihe ari make ugereranyije n'izamuka ry'ibiciro biri ku isoko. Itangazo ryasohowe na RSSB kuri uyu wa 24
24 Mutarama 2025 ryerekanye impinduka mu byagenerwaga abari muri kiruhuko kizabukuru ndetse n'ingoboka y'ibyago bikomoka ku kazi. Ivuga ko zigamije kongera ubushobozi abanyamuryango bo mu byiciro byose hashingiwe ku byiciro bigenerwa abari mu kiruhuko kizabukuru nk'uko biteganywa mu ngingo ya 4 y'iteka rya perezida. Abagenerwa bikorwa ba RSSB muri buri cyiciro bazahabwa inyongera ku byo bagenerwa, hibandwa cyane ku bufata make kurusha abandi. RSSB yatangaje ko amafaranga fatizo ya pasiyo n'ibyago bikomoka ku kazi yongerewe akava kuri 13 ku mafaranga y'u Rwanda akagera kuri 33 na 70 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibi bivuze ko amafaranga atagibwa munsi gutanga pasiyo ari 33,710 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe yari asanzwe ari 13 by'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo bivuze ko abanyamuryango bakiraga 20 y'amafaranga y'u Rwanda bazongererwa amafaranga agera kuri 47,710 by'amafaranga y'u Rwanda. Abahabwaga 50 by'amafaranga y'u Rwanda bazajya bahabwa 92 na 70 by'amafaranga y'u Rwanda. Uwahabwaga 100 by'amafaranga y'u Rwanda azajya ahabwa 155,210 by'amafaranga y'u Rwanda. Uhabwaga 500 by'amafaranga y'u Rwanda azajya afata 580 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe uwahabwaga byibura 1,000,000 by'amafaranga y'u Rwanda azajya ahabwa 1,095,210 by'amafaranga y'u Rwanda. RSSB yasobanuye ko iri zamuka ry'ingano bigenerwa abanyamuryango y'abari mu kiruhuko kizabukuru n'abafataga ingoboka y'ibyago bikomoka ku kazi rirebera gusa abari abagenerwa bikorwa muri ayo mashami yombi mbere y'itangazwa ry'iteka rya perezida. Ubwo hatangazwaga icyemezo kizamuka amafaranga ya pasiyo agenerwa abari mu kiruhuko kizabukuru, bamwe mu bahabwaga ayo mafaranga babyakiranye yombi kuko bavugaga ko ubuzima bwari bubagoye bitewe n'uko ibiciro bihagaze muri iki gihe. Nyiransengiyumva Macre wahoze ari umwarimukazi yabwiye RBA ko twabyakiriye neza cyane, twishimiye cyane umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, umubyeyi ufite ubumuntu ureba kure, watekereje ku bantu bageze mu zabukuru barakoreye igihugu akabona ko batagomba gusaza bandavuye. Uko pasiyo ibarwa, RSSB ni rwo rwego rutanga pasiyo ifatwa nk'insimburamushahara ku mukozi utagishoboye gukorera umushahara. Umuganga murambabarira uwamugaye hatagishoboye kubeshwaho n'akazi ke cyangwa amafaranga agenewe gutanga abo umukozi yasize nyuma yo kwitaba Imana mu gihe yari yarateganyirijwe. Pansiyo y'ubusaza itangwa ku myaka 60 iyo uwateganyirijwe yakoze imyaka 15 atanga umusanzu ahabwa 30% by'umushahara ngereranyo w'ukwezi mu myaka 5 ya nyuma y'akazi, ariko buri mwaka hakiyongeraho 2%. Uwateganyirijwe kandi ashobora guhabwa pansiyo y'imburagihe atarageza ku myaka 60 mu gihe ubushobozi bw'umubiri we bwagabanutse bikemezwa na muganga. Hari na pansiyo y'ubumuga budafite isano n'akazi n'ibirebana n'abasizwe n'umuryango mu bwiteganyirize. Kuri pansiyo y'abapfakazi, umupfakazi afata 50% byayo uwateganyirijwe yagombaga gufata. Umwana ugifite umubyeyi umwe afata 25%, mu gihe umwana usigaye ari imfubyi kuri se na nyina afata 50%. Uwateganyirijwe iyo apfuye nawe n'uwo bashakanye
uwateganyirijwe iyo apfuye nawe bashakanye asize cyangwa umwana amafaranga ye ya pasiyo afatwa n'ababyeyi bahabwa 25 byayo yagombaga kuhabwa buri kwezi. Wagize ingorane zo kudatanga imisanzu y'ubwiteganyirize kugeza ku myaka 15 na mahirwe agira yo guhabwa pansiyo ya buri kwezi, ahubwo agira amafaranga ahabwa inkunga imwe kuyo yari yateganyirijwe, ariko nayo ahabwa ari uko agejeje ku myaka 60 y'amavuko. RSSB itangazo kuri ubu mu Rwanda abantu barenga 60,000 nibo bahabwa pasiyo buri kwezi. RSSB yatangaje ko izamuka ry'amafaranga ya pansiyo agenerwa abari mu kiruhuko cy'izabukuru guhera muri Mutarama 2025. Tubashimiye mwebwe mudahwema gukurikirana Trade News, aho tubagezaho amakuru agenda ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, aho tuguma kubibutsa ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo M23 ikomeje kurwanira na FARDC mu birunga, aho turagoma tubakurikiranira amakuru 5 kuri 5 tukabagezaho uko biri kugenda hirya no hino muri iyo